हम विनल प्रकाश है, गॉल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambulu vinaka se koe ungo na vakaleleka ni nonde tukutu koe na mbungi ndindai. Era sani takendo ni wala o kati baka petition e ruana rau baka dada ni tumbu e na nona vangalala mai na kor ni buli na kulu public school mai singa toka na kena ngas ni buli liu. Ngoe salam ritinga na kena kila kase mitaki ni baka lusi labo na ngas ni buli ongo kando baka lolo mataki na ngoni buli. Ratuku na tumbu ni se kerker tuku mai kini ministry e na baki rosa oti kabuna na non rabisa o korni buli e bunga na ngoni buli. Abol na FBC News kini ministry ni buli kabandi taka mai na buni bola tunde ni sawali na lengongo. Ia kilandi ba kini FBC News ni sa soli bengas ni buli liu na libi kamena toribaki na bebanga ngai membaleta na kisiongo. E tomana tinga na ministry ni mbula na programa ni non radula na ngoni buli e na bekor ni buli ndina mandangani tiko na kenda mali wana lenga kakauta tiko mai na mateungo na COVID-19. Tuko na minister ni mbula buni wa iframe onge nembete nirto wana ro matua tele tinga na non rambula na ngoni buli mai na ngauna nga tegi butagi kina na buli e na bide na bulu saoti. Kaya onge nembete nindina ni sotabi tiko na lenga ena nonra siang ni dhula iso na ngoni buli ena bekor ni buli mai balangi membaleta na lenga ni beto seaki ni be dhula iso e kuria ni obiti e se tomani pinakata tinga na bengarabi ongo e bangangado taka na tambana ni obisa na nona to enda rabi ena buguni wainganga ni bebo matinitaki mai bonu lebo na madau saoti. Wandita na Chief Operations Officer ACP Abdul Khan kina FBC News niroto sa tegibu merto dhabu bunikau kabang bauti ni marijuana kara sa tori buka besu eso ena buku ni bebang kangai membaleta na beki siongo e kurene tomani tungana yan rabi me kandabu ena ngaunongo kinang gito e bambauti na tamay Filipo ndongunu ni ndongunu ena rawata na bekali lebu ena nonambula onda ngunu e wingbo ni tim ni Wallabies kai kabitu ni ngone ena nona bubale. Alewe na taumanda na 7th Extended Squad ena bana mbag saoti ni mber ni ngoli ki Australia. Rato maru taka na nona bubale na nona mendingi taki melewena na tim ni Wallabies ena mbag kiongo. May dabekir na pagaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri erano na seman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni pwedeng vnaka. Natango merea maramani waya manatuya sawa aweti kitukutunde nandi ya undo marataka na baronga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo ibiti.